Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mayıs'ın 15'i Salı günü. Birleşken Күчлер ameliyatının keçirilmesi rayonunda keçken kun devamında Rusya işgalci orduları ateş toktatu rejimini 40 kere bozdu. 11 kere cenkeverler Minsk anlaşmalarında yasak etilgen mina toplarını kullandı. Bunu ameliyatının matbuat merkezi bildirdi. Şu cümleden Luhansk vilayetinde Novozvanivka ve Zolote kasabaları ateşe uğradı. Donetsk vilayetinde Zalizne Gorlivka civarındaki kasaba Ukrayna harbileri arasında ele kolgan ve yaralangan askerler yok. İstihbaratının malumatına göre düşmanlardan biri ölgen, daha üçü yaralangan. Petro Poroshenko OBSE Parlament Ассамблеясының президенті Георгий Церетели ile көрішкенде Avropa Birliği memleketlerine Donbass'ның ayrı şehirleri üzerinde şeflik almağa teklif etti. Ukrayna prezidentinin aytqаны gibi böylelikle infraterkapını teklemege mümkün olur. Petro Poroshenko deydi ki Kreml'ge karşı көрсетілген sanksiyaların müddeti Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tam teklenmesine kadar devam etmeli. Bunun ile siyasetçiler Ukrayna şarkında BMT barıştırıcı misiyasının yerleştirilmesine müzakere etti. Gayeme, BMT Tehlikesizlik Şurasının mandatı altında barıştırıcılarının yerleştirimi boyunca ameliyat planıma kol tutmağa çağıram. Fevral ayında Minsk'te bu teşebbüsünü teklif etkenimde final vesikaları hazırlanılgan idi. Herkes karşı çıktı. Şimdi ise vaziyet bütünley değişti. Teklifimizge Amerika ve Avrupa şeriklerimiz kol tuta. Kırım Muhtar Cumhuriyeti ve Akhyar'nın patrul politsiyası Kherson vilayetinde işle başladı. 65 kanun koruyucu işgal etilgen yarımada ile memuri sınırda işe kirgen. Kherson vilayeti Geniçisk, Kalançak ve Çeplinka rayonlarında çalışkan blokpostlarda. Polisler sınır zonasını gece kunduz nezaret edecek ve kıtanı yarımada ile bağlayan trasalarda yol hareketinin tehlikesizliğini temin edecek. Hatıra anılacak Mayıs'ın 18'inde Kiyev'de Kırım Tatarlarının Kırım'dan sürgün etilmesinin 74. yılına bağışlanan Rekviem akşamı geçirilecek. Programda konsert, mate mitingi ve şahatlarının hatırlavları ile bir filminin gösterilmesi planlaştırılan. Bu gibi tedbirler diğer Ukrayna şehirlerinde de gösterilecek. Böylelikle facialı vakalar hakkında hatırlatmağa ve Rusya tarafından Kenya baskılarına uğrayan Kırım Tatar halkına kol tutmağa isteyler deyler haber siyaseti nazirliginde. Emdele kayıtqa almağan insanlarını bütün Ukrayna sükunet dakikasına ve diğer aksiyalarga koşulmağa çağıralar. Haqiqatda meclis uzaklaştırıldı. Birinciden o idari organı gibi kanunsuz ve ekstremist olarak ilan edildi. Faaliyeti yasaklanıldı. Meclis azaları bugün Kırım'da hiçbir toplaşıp geçirmesin dep gözetilir. Başka taraftan narazılık aksiyaları bir kişilik olsa bile cezalanıla. İnsanlar tevkif etili. Kütlevi tedbirler hakkında aytmayın bile. Saat 12'de düğmen başında olganlarını klaksonga basıp aksiyamızga koşulmağa çağıran bunu aklımızda tutkanımızın signalına koşulmak. Evlerde olganları ise dua okumağa çağıram. Mayıs'ın 13'inde Ak Rusya'da yol kazasına uğrayan balalarga refakat etkenlerinin işini Ukrayna tahkikatçıları kıymet kesecek. Sumi vilayetinin prokuraturası yolculukının keregi kebet teşkil etilmemesi boyunca cinayet davasını açtı. De bildirdi prokuraturanın spikeri Natalya Naumenko. Brest'nin vilayet hastahanasının reanimasyasında 4 bala yata. İkisinin vaziyeti ağır. Bunu UA TV telekanalına Sumi vilayet devlet memuriyetinin sağlık saklav idaresinin rehberi Sergey Butenko bildirdi. Umumen hastahanede 6 osmür kala. Ukrayna Tehlikesizlik Hizmeti RIA Novosti agentliginin Kyiv ofisinin rehberini tutup aldı. Bunu SBU spikeri Olena Hitlyanska o'z Facebook sayfasında bildirdi. RIA Novosti agentliginin bildirgenine göre Kirill Vyshinskydir. Haber agentliginin ofisinde tintuv keçirildi. Hitlyanska degeni gibi tecavüzcü memleketinin Ukraynaga karşı alıp bargan melez jenki çerçevesinde işke celp etken.
Матбуат васталарының фалиетіні СБУ хадимлері Қырым Мұхтар Жемхуриетінің прокуратурасы еле бірлікті мейданға чықарды. Кей вақты бойын жасат, эки бұчықта СБУ брифингті милиетінің тәфсилиятларыны ашкар әтмелі. Тәфсилиятларыны невбетті кейінларымызда пайлашармыз. Израиль Газе шереті илем сынырда арбиме взынлеріне куветлештіре. Анда филистинлерінің наразылықлары девам еті. Оларына бұкунуны қайдеті Израиль тевлетлерінің мейданға келу елігіні бұкуны филистинлер мили фелекет күні оларақ таный. Израиль есе сынырда наразылықлар мартның 30-дан берлі кечірілі. Наразылар филистинлі қачақларының Земаневи Израиль территориясына қайтарылмасыны талап еті. Кеченлері Кудуста Америка елчіханесінің ачылышы себебінден наразылықлар Израиль полислері ве арбилері еле чатышувларға чеварынды. Олар назыраларға атеш açtı, 58 филистинлі әлі қолды. 2700-ден зияде адам яраланған. Газе шеретінде олған чатышувларны бүгін кей вақты бойынша саат 5-те БМТ телекөзілік шорасы музыкере етежек. Шымали Кореяда Пхунгери озек полигонның демонтажы башланды. Бұны Джон Хопкинс адына университетінің янында чалышқан Америка тетқиқат группасы білдіре. Сайта сателлиттен чықарылған эвелве сонра ресімлері басылған. Көрінгені кебі оператив теменлевінің бір қач бинасы енді бозылған. КНДР акимияты эвел білдіргені кебі Пхунгерінің ресми қапалығы майысының 23-25-не планлаштырылған. Дұғыры тарих аваша рейтлеріне бағылы. О вақыт полигонда олған бұтын туннеллер патлаттылар. Кірішлер муасараға алыныр, незарет вет тақиқат объектлері, қаравулның еросту бөліклері елі бірлікті йоқ етілер. Қапалуға Шымали Кореяның акимияты Дженюби Корея ве Америка бірлешкен девлетлерінден журналистлеріні давет етті. Гузель ве Джесюр. Украина мазонлары ичтимаиле ихасы Земаневи Украин қадынның образыны костере. Киевде Украин дизайнерлерінден милли урбаларының костералевы кечірілді. Иқтисади модельер ерінде арби қадынлар, гоноллер, жематер баплары ве журналистлер. Тедбір майысының 17-сінде кечірілежек бұтын дүния вышиванка күніне бағышлана. Костеровге мұхберлеріміз де барды. Юлия Паевский ilk sefer подиумға чықмаға азырлана. Жебеде оны тайры дейлер. Қыз яраланған арбилеріні тахлие еті. Я с фронта на Invictus Games. Жебеден Invictus Games'ке, Invictus Games'тен бұл көстірівге. Бұндан да ғайры яқында 7 миллиятны кечірді. Эки бұғымның эндопротез япылмасы, яғни аяқларым қысмен титандан ве реабилитация оларақ дефилеге қошылмаға қарар еттім. Ама мерақлы чоқтан окчелі аяқапларына кеймеген едім. Умумен көстірівде 30 қыз иштирах етті. Гонулі, аскер, парамедиклер, фаалве, журналистлер. Девчатам обирали образи, ми з ними познайомилися. Башта қызлармен таныштық, сондра топламларда олған антерлерден оларға келешкен солларны сайлады. Моделеріміз чешіт. Уфақ бойлы, озон бойлы, яшлары фарклы, ама әрбірі пек назиктір. Жебеден келген иштиракчилер де бар, ама олар да ағы қиқышықлардыр. Чешіт шерит буынчықларға бір қуғана айдылер. Лиханында бір қысымы жанлы инсталляция. Онлар жемодель чешіт регионларға айет адети Украин урбасыны костырды. Лично я представляю. Мен Черневецка вилеті Путильский районаны темсил етім, адети той антеріне кейінгенім. Этноколлекциядан ғайры Украин Амазон қадынларының суретлері или 5 метрлік ресімлерде тақдым етілді. Бұл ресімде актриса Вегунуле Алла Мартынюк тасвир етілген. Но мне кажется, что немножечко сама героиня крупнее. Энімде қараманым менден біраз иреже, ама образны занымде керчектен тасвир етіп олды пек гүзел менді бүгін костырывды иштирах етежек. Онда не этнобренд тағдым етілежек. Мен екі дизайнерінің урбасыны киіп костырежем. Сонында баш модель оларақ той антерінде чықажам, келен олажам. Журналист Чан Хау Қытайдан Киевде ярым ел чалыша. Айлесі байрамға мере көлмеклеріні киіп келген. Нам очень нравится, потому что... Вышиванкаларны кейгенде өзімізні Украин кебе исетеміз, пек бігенеміз. Базы мемлекетлерді вышиванка девлеттім сәлі, ама сызын мемлекетінізде көргенім кебе аятыныздадыр. Жанлы медени қиметтір.
Украина амазонлары iki мақсатны бірлештірген иштимаили хадыр дей тәшкилатчылары. Бірінші мақсат вышиванканы мели медениетінің айрылмас қысмы оларақ көстірмек. Екінші мақсаты сей хараманларының ярдымынен земаневи Украин қадының образыны көстірмек. Жесур ве айны вақытта güzel. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымызды дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV ile олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.